Stop. Aini mambadi siangai na ini maisi kuitwa siangai nyonze ungameni mosome the somo. Stop. Matukwane nda mwedukesia matukwamba dilase kwinwa siebula nete kobulana andu mambadi siangai makwina mbadi siutedi andu manga likwelengi andu manga likoz inwengi makwina siutedi andu manga suomba dilase siebula nete kobulana sile taya. Can I light to a tile? Let me more show you. Badi la se queen wa matukwa silu andu mabula nite kobulana ngali kweno badi la se queen na kwa seti matangi ni sosi hoteli andu mangali kwe badi no se queen na matangi na sino si hoteli anu ange mate matangi kobulana andu na maele kukitia ai badi iweba na weba wewe mundu kwamba jamuditi ai ngali kweni ye queen yanga inze kubeto ko osi mundu muditi mundu katombi ekali ya muditi saidi yaku na kwathu kangane na aini mandeto sya ngai ona mainata tiwe ngai na ngai ti nyaku na ngai ti mutoi waku na ngai ti MP waku na ngai ndo mwisi better than anyone else. Concentrate on your area. Ikana twende kunenge ndaya otherwise you are going to become a mudhiti na tukausumba mudhiti na home mambia kusumba mudhiti ukona badisi ya kushudela olanga munuka mwa. Thank you. Ekane nadu meke undu makweda na ngai niwe mwisho ngai niwe final ngai niwe chao asi ngai niwe chao ngai niwe final not you emudhiti kinoki ekayo tina mkwamba jamidhiti ai waile ndo ile kusungia ngai waile kusungu pala bandi kitu out ndasi ngoti ni babandi kitu tundazi ngoti mamidhiti ya atukwa withi kanisani okiwa mutabania akwambaje mudhiti ngai mwikambia kuchunga na kino kone wazungu mea ekane nadu meke undu makweda na ngai niwe mwisho ngai niwe final ngai niwe chao asi ngai niwe chao ngai niwe final not you emudhiti kinoki ekayo tina mkwamba jamidhiti ai waile ndo ile kusungia ngai waile kusungu pala bandi kitu out ndasi ngoti ni babandi kitu tundazi ngoti mamidhiti ya atukwa withi kanisani okiwa mutabania akwambaje mudhiti ngai mwikambia kuchunga na kino kone wazungu mea achanga inganewe kiti cha kambiuni na chiangite kimanzi wa Mutooni nosa kiti cha ngite nganewe kiti cha kambiuni na chenya kambiuni nosa kiti chenya kambiuni nganewe kiti cha kambiuni na cha satani ni kinda satani kambiuni Mutooni desa kwasa bino yake anike kitini kwako tu nyena kweyae twendu indi ni asiwe ndukona ona kama Kenya mama bindisi otaku weya mwitu wa Kenya twendu akwambia kocha ndukoki si kimanzi wa Mutooni usumbite musungu ndeza kusumba kambiuni patha alio sichundu ile alio sisya munikosi wako alio sisya ngai wako ngoze nganewe kiti cha kambiuni na cha ngite nosa ngite nganewe kiti cha kambiuni na cha nyaki ola wangi okwa ndisi nyaki awete cho nosa kiti cha nyako yani kambiuni kimanzi wa Mutooni onake wa au sumbe azusumbe ni wetu na asya osumbi wetu juwenda akamba nundu mocho mubikirendi ngiwe ya undu aini mosunga undu asani mosunga na mesunga nesaka nina no mucho mwa aliyo sisi ala makone na ngiwe sunao aliyo masisi ni awmela mateibeti kanali beti seita manenga kitinesa awmela mateibeti kana alaibeti sio itamanenga kitinesa nemo mena konzani ya undu akamosunga aiwete musani kitio bata mesunga nae wadi kumwona akwina wacha binu kuma tabai kuma tevia no di kwika masturbation ikudhata imasunga nae kino edha kiti kurikite bubale bwa yakudhata 80 ndudio yenyuko ne kiti eke kutira mutu lonze laba masatani abe mundu tesine Ukamba ni mocho muwa masatani vi kana mwikide kana mwasube mbu akaba imone tesitwa ya kimanzi wa Mutooni yetu mwona dumezembele bendu mome kitu bindio twakuthe chao na kono nguthe kanga ina mwalime indibe majority kana ingime tumie sitwa ya kimanzi wa Mutooni makwenda kiti matabania ikanisa ni maze kimanzi wa Mutooni mudhuku no kiti makwenda mana ingi kiti alimu mase kimanzi wa Mutooni ile no kiti makwenda siana mana ingi kiti atumia musi kimanzi wa Mutooni no kiti makwenda Ukamba no kiti mukwenda mutumia kimanzi wa Mutooni shida
Shida za sisi Wakamba tutasimamisha ile siku tutachukua mila zetu za Wakamba tutupe chini. Wakamba custom, hizo custom ndiyo biggest problem. They are the evil, they are the reason tuko chini, they are the reason tunatobwa mekundu na kila kabila yote, they are the reason hata Mukamba hata kuwa president. Why? Because yana hii ujinga ya mila. Tupeni Kikamba custom zote, we be free and we will win. Mr. President Ruto, we love you here abroad. Tunakupenda sana. But there is one thing we know, unjui Kiswahili. We know that. In fact, tunafungua Kiswahili, basic Kiswahili tukufundishe. Ngoja nikufundishe hii. You don't say mambo ni matatu. You say matatu ni mambo. Please say that. Matatu ni mambo, not mambo ni matatu. Pindua. Matatu ni mambo. Say that, Mr. President. Number 1. Ni waile kuthati ya ngai? Yes. Ngai ale kusungia mboya ya kwele that. Number 2, ni waile kukia ngai? Aiye, waile ukia satani no mwenda ngai. Number 3, ni waile kumia kilumchia 10? Aiye, Yesu ni wakwenu nundu anaisi tu na obo wakilumchia 10 wadhala. Sindu taisi waile kwithe mukomane kanisani, mundisikasi na mukwita Kimanzi wa Mutooni mumukulie nikiwithia na mawani mamuthembosu. I love you. Shida za sisi Wakamba tutasimamisha ile siku tutachukua mila zetu za Wakamba tutupe chini. Wakamba custom, hizo custom ndiyo biggest problem. They are the evil, they are the reason tuko chini, they are the reason tunatobwa mekundu na kila kabila yote, they are the reason hata Mukamba hata kuwa president. Why? Because yana hii ujinga ya mila. Tupeni Kikamba custom zote, we be free and we will win. Ndeto Sya Mutooni, and I want to take this opportunity to thank Fortune Mwikali for the interview she ate. Fortune Mwikali, Mutooni loves you more. Kwa alama tesi Fortune Mwikali ana interview cool Frederick Sya Mutooni. No, and let me say this. In the entire kind of Kenya, nobody knows Frederick Sya Mutooni better than Fortune Mwikali. Fortune and I say, Frederick Sya Mutooni mundu musiobyu. Now God bless you more. To tell you the truth, in return, tuko pamoja, chade cha tukone maitu, and Fortune Mwikali, I tell you this, in the name of the Lord, I will always stand for you, for good or for worse. Wadhimo wanga iti sindu ila wenasio, wadhimo wanga iti sindu ila wenasio, wadhimo wanga ini sindu ila weka, na ukanjaji wana maundu ala wikite, and then usaiti ya poor people, no kumi nzembo, no kwika na kina, usu ni wadhimo, indi wadhimo ti sindu ila wenasio, sindu isu ni wadhimo kwa andu ala makunengi esio, na nikinu kithuku muno, adwa mangai mukua na masikini mukua zeni masatani, no. Ngaida kakunjaji what you hate, ngaya kakunjaji on what you did. Na nenda mwiwenzoni muno, Mukamba na kiti nota mwekuwe na mbesa. Kandongilele Mukamba na kiti nota mwekuwe na mbesa. To tell you the truth, adwala matuani itimakanena the truth, achangai injenge waka moto. Kutwika nukilitie, ndu wetondo muime wika, kana ndu wetondo muka wika, does not mean there is nothing wrong. Ngewe akawere is nothing new. Mukamba ikutia muka akinde nguku, Mukamba ikukinde nyake. Yes, Mukamba ikukinde nyake. Kimanzi wa Mutooni oya yembe. Achangai moyo muthei. Sometimes achangai anakaba ya yembe. Kutako yake ti. I'm telling you the truth. Ula mwanake musani witondekea muthaga nuna nge silingi ngili 10 etwa mdekea muthaga ikengei kinene muno kwa unenda atunge mbesa siakwa na mbesa isi wale kuitunga ndekea muthanga ningusumba muthiti nina muibi kana tusumbe ula mwanake witwa masekete muthiti na yu bandu ba mwanake o tutima tusumbe masekete muthiti ende nsumba muthiti nenye nubonea ndekea muthanga tunga mbesa siakwa silingi ngili 10. Mukamba na kiti achianga inota mwekuwe na mbesa. Alikuona onando mangai moani oiti. Yani kasolo wena kiti cha mukau, wena kiti cha mupango wa kando, wena kiti cha chini ya maji, wena kiti cha mama Afrika na wena muthiti wanze ndeke ya muthanga, wena iti dhanza tu na mithiti ile na no kwendo tilambinu ya Mutooni nundu wa musani ula Mutooni okwenda.
tafadhali hapo minaitila we nasiota na atiania na kiki. Mr. President, TikTok sio shida. Shida ni wale wa Kenya hawajui kutumia TikTok. Wengine wengi wanafanya kwa ministry yako, ni watu wako. Kujeni Mutooni awafundishe nyinyi uzuri wa TikTok. Mukijua mutasema we need it. Amaida anene alama kwa nangia akama Kenya career. Number 1 Kasolo, number 2 Masekete, number 3 Kabwere. Kani mutani piu paye mundu ukuthi event ya Kasolo onethi ya kumudhika, paye mundu kwa ile kuthi event ya Masekete onethi ya kumudhika, na paye mundu wa ile kuthi event ya Kabwere onethi ya kumudhika. Au meso atatu ni mume tayari kumwanangia career yenu na mwailo kusupport andala makwanangia akakaria.